Yamwachibiem samwa kwa Badwam TV Badwam so Apostle Dr. Nita Ekutego yedase eni nkranshensem de edu so no ye Badwam kase nsam no ne obetie wo mu bi enie osofo a wo hwe communication so abeyi DSTV ye multi choice for so ano e woni nsem bi odi tudwa won mo ebeyi ano no wasade ando ye foforo abasansemi eni nsem bi na no pay ye de bro Adom TV Badwam kase share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV ye 119 DSTV ye 280 ko YouTube search Adom TV Tube na kwa adomonline.com semi ne nsem bebre so e wo ho faseda mama Joy Trish wontade ba ko na hyemi midi afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se de nsam ni nkyeremu ankasa etie osofo ya wonu na show communication so na ukoningo prom so wono ne wo mrahye bedwani Sam George ene na wayi DSTV e multi choice for ano ewo nsama ode betu dwa kire se wo mo subscription fee no ne bo ede no ono so dua no ye ama wo mo de sansam no tu dwa no DSTV ana multi choice e ba baby yi ano be kire wono mo ede ne mu no okọ ne X page e Twitter hono mo a ena mrashibejani wono so akwakoyi won ma no wo ho se won mo emfa Ghana for serious DSTV for no ene nsama hodo bi akase no etwaso so afọ hwenkita hodie abefo kwanso dwumadie ene nipa adwunu mu hunu mu hu nsam so Samuel Nate George ene de atudwa se DSTV for ensam ode abetudwa se omu entumi ente DSTV ne bo so mprempren ya wo mu no wahu na wate nanso wono won ya adwena enyi okiremu a ukọ Nigeria ne amahodo so a DSTV for atete won nioma so ho no mu a omu edidi dwuma e wo ho no wakire se free oforisi obosume wa afi mu a Ghana CD enya ahoden wa mabu pembe sedu e wa amahodo sika nyina so no ya inflation nso eba afom wa mabu pen enum ya omanfo ahyase yetete ne mabo so no DSTV nko ade omuto omubuo mu wa mabu pen dunum ya odwene ho ti ase a enyi na okire se ono de oje perepere ye edi eno nti na DSTV fo enkyere mu ono wonhia ye ono de ma ano bato a wototo buo mu no obotugu ye no okire se mretintin na nwumaku ahodo afa bronya ho wi apa no oje Ghana fo abodin a odwene ho a wanti ase nanso aban yi na ni so ade hunu se obetoto nioma no waye nioma nyina foforo ewo ba bibiara no eno ene wode di dwuma ene DSTV fo okire won se wo mu emomodin a se bo no wo mbetete so na okire se wo mu se odwene adwumayefo a wo mu ewo DSTV eye adwuma ho de nanso ogidi se esese wo mu egina na odwene Ghana fo ho wo hwese obebibi afa ombo no eho okire se obi na pon ato ho se komo bi a DSTV mpanimfo pese won ni bedie no omra no won ni na mum se nyese oba betete wombo so de a ene mo ha ho kura fese nyaade a obedi atum tabodan ene containers be duonum 50 de asejrebe Warris Junction eye Madina eye nkran ha na Adom jampanifo ya wo Madina ho harinti ene boama ija wotumi dum ne ntem so sa emunsam kase no etwaso ne ya wa shano ba ni le wina na se ijana to ashawo fu ho eba bibi to en na kwa no wa eti ya se ba ro shano fire service bono ene ya rush boy eti ya ya na se na ijana egusi ya shiba bibi na jana wo no so no ebi ankobo ade ankoka eba ya ko muti ijana entre eba ba bi se eti o twetwe so a me ijana hie ka na edita ba na ya o ka na ya ka ana mo ba ya ansa before ansa na mo ba na jana ahia guru ya na fa sa hi esi na munia ni o ma oh ti before e ba na mo ton de o new bicycles home use bicycles for sale oh pass se abanse asefo na mo no mo na me pa mo enu ti le jan tutu to no aben so mo na me hwe langa de fo na bibie wo bia me seti wo because e jan de da bia jato ano da bia jato a na asa wo ni de wo ye na dwuma e de de dijaba asa wo no mo ye mo dwuma ba da bia to kwa en langa de because se woni pa na anya dwuma ho no tie so that say ho na pro no bibia wo e bia wu pra sama pra na ho no be bo no wo bia
It is a Nipana discount. As Obian and Obian Sanka and Anaka. So this can Omoya Jumano Mujiska so much of sanity. Eh, and I answer say I market. We do what I remember that. We found a man and you buy Tempo. So I said, Tinoma de gas pan, the Saban, on my mega for no pump will move on, no so anybody and go as yes. Asante Monso for Dr. Frank Amwako hine na dokoko bomba mebuna wo tonto krom ewa Mansia South mensi mu wode ma wo mo no se won any military for ni security for a won mo ebo mining concession bi manso aba honho ban no wonya hwe yie pa na nkwankwaje nsem anye bibi foforo na na ya ogima eto so Jomo moye na pipa bia kwa be fa so be nya pipa bia nya pipa an so mfanye adwuma sanse omo ba tem bi omba bia no nipa obut pipa tu omo say niama omo say ntasanko de yentimi no omo ntena bia ye ni age say asanko any concession wo a ye mo mu nsi obi o empo so mo concession wo ho no ma ye hwe ba bia ekuro no aduru na any concession concession aban etimi de ma wo mo efi se bia na ye ka ho asem no eben ekuro no dodo enti wo bi concession say life case on fa ye adwuma enye enu na santimantem so afo ye wura Dr. Frank aye amwako hene ene Adom kase ebo nkomo ene ochirim se kopim se asase a eda ho a pinche ekoso no won be hu ni wura no enya de so mbeyi asrafo no edi afri ho my friend team no youth na ya give no machia ye hwese ni mo ni mu ye betimi asanko so hia na asanko and then the community no and RCC betimi hia na betimi resolve the issue no between now and then ye be so obi a be famra e de ahia nsam akọ so confront security personnel or no confront police and military ye mpa any clash we youth now ye timamuni wo ha na botile whilst these issues are being resolved by the RCC in Yantwa Badwam kase no so na yon konsem foforo mu na Ghana ni Togo empanifo na aka won ho abomenne wonu machi nipa enwochi bi ni nyina ne se mabunu famienu ekura hodo mu ya wonu mo ewo Togo border no so wo tempane mensi mu ena wonu mo ede abo eni ena meso ama bambo emienu aman mienu ntem ene wonu mo aya wo timi anya enipa bi a osisuo so betimi abo ama hwehwemu akoso kase no etwaso Ghana eni Togo asrafo ene ka won ho bo mu a won mu eche nipa nwotwe bi a won mu eka bi moba mebuna won mu kitekita akode ede kwoto hye omanfo won mu fulbe ye no eben Congo e wotempane ye eben Togo hye no so na anu memenda na won mu kire mu a ensase ho manso a won mu ede saade hye so wie no na fulbe fo no enum de won mu eprepra ya masai efie mienu wo honum asese mfudie ene ade eno ena ntokwai ekoso wie no won mu ho kan ye no won mu kodi boni bi edwane ko Togo ya ema Togo for bambo for so eye de betumi bia se won mu a won ho aka wadwane abehye ho no obebo won ho ban na won mu so wodi bone no obebo ana wache wo manu ene otu anamo a won etumi kire nipa ne bie Ghana for so asrafo ene bambo for bo modin a eche mu enum a enya asem ketua Yakubu Bari eka won mu a won ho ekokan ye hu bi no wache sa posifo ene bambo for anamo a won mu etuye no eye ade a eso ani ye pa wo senior high school wo boko afriase ya wo eco school ni nyina da ani kwan wo chena nyame ya dom a wo sin sohwe na wo hya se ne nti wo mkyere se bambo nhyehye ampanifo e de ato na kwan so nti ne hro ne hu bia eni wo mu I am just arrived to school and I am very happy for what the staff have done and then the security measures they've taken for relocating us to different place to ride. We've been here for 3 years. They're relocating us to a different school to ride. It would have affected us a lot. So we thank the staff for providing us these security measures. About the relocation of our WASI, for our school to go and ride the WASI is no good. It will really disturb our learning and we don't know that place. So we go into a new place to resettle and it will disturb us a lot. Maintaining us here to write our WASI is the best decision and therefore we are safe enough to write our exams peacefully. Yes, I've arrived here early around 12 p.m. and if I'm to say almost all the campus is full of security, be it the police service, wherever you go is security and I'm much happy
for the security that are inside here. In fact, we are so excited and then we are happy with this decision because when you look at it, we've been relocated to a different school or to write in a different school would have caused a lot of harm more than good. So we are happy that we are back to school here to write our final exams. We or signed it to just say dear, Omonya Hotoso, and a Rishamupa, say, Ombutumi Suadia, no much runs of any Edding Kunim, Senebeya, Benin Abayam Penimpa. As you are aware, we have police 24-hour police presence in the school. We have also taken certain measures, for example, closing of other gates apart from the main gate. So these are the security. We have also we are dependent on the old boys who have assured us that they will give us support to reinforce the walls and possibly. Bono East MPP amanyoko no dwam tsenani nia Seidu Bukari ene ne abeto dwa se watu na nanomo ensiedo no na wonomo ne abusia no susu se wo wedie eya posifo ene eku wo mu di hie mu nkyeremu no abusia no akyem ndra anajo no oma be operation ntem anu matututuo na sorry fie nani mo no emoja egufom ntimoja na egufom no ana o se ne de yama no onhwe eye ne camera ni mu do he no hu se the disease no the wawu no na ojina fie anum se Seidu Bukari wodina ni akire entrance onum and the free police commander na report man say omunya information area anum say akromfo miensa ba bewura fie hanum say amma be bokro no na omoba ye no mienu adwane ama ba akopɛ no munya no jo maga omabonituo de na omakunu de na to ani ade na akunu Enjina mebra ka send on send picture no ma no on send ma no na o hwe picture no on send ye na ye Ochesa aposifo no onya hwehwemu yie no mepasem papa bi enka nkyere busua no frise ensem o mode betu dwa no pefe se o manya o hwehwemu anwie eno mode saa asem no ebaaye ebesra IGP se o mra case ni mu na techima anu se no enema bi koso a enso ani at a point cry ye frɛ regional commander o se wo no oyare okukumase me wa no ote ayi ase e wo techima anu se oh no, there should be justice. Oh, say prepare ma because come on, we any. Was some way mono and our posy force and Caribbean anymore, sir, one more abo remo. Ewo Bono East Regional Chairman MPP the fee we actually Ninia Efrim. Posifo chiremu a omo ehuna manebo bi e nam frame mu se wonom abawura MPP amanyoko no dwem treni a wo bono poye mantam mu fie akotututo mebi aka abrantie baako amanato ananom wonsiedo wonom echiremu a sansami enya nokore eno nti omanfo emo entumu posifo amanebo chiremu a nyade mu eto anamon bi etesa na emom nanu fiada osanabo mi de dikan afimpimbenu ne aduonu no mu ena o kire se be donko ebopa ahosima aduonu ahomache ena aposifo mu wo bono poye mantam mu enyama ne bobi se akromforemfo bi edi dwuma hodo ewompatam ho a omo ehuri obi fasuo akoni fie wo mu baako a ekire umbehu so no ne fe ne Seidu Bukari ene tuo kan no a omo ede ne ko ayare sabia so onkonkwaja yarehwe nenso oto anananom wansiedo aposifo esan ato ato se saa brantie eyobi a wonum ehuru se akromforemfo a wode etuo ne asekan kwa akronbo eku ho wompatam ho a omo tete omanfo omo ewatachiman ene wompatam ye pa ya waje ebinum motorbikes ene ade everyone samu a omo ebakumase ebabeton osan echiremu se saa adwumadie no a ena no wo mu ekwakodi ne tachimane a aposifo ekwoto hye won so a etu ekasaaye na wo mu akire se efia akromfo yi ehuri ekosi mu a omo kwakobokro no owura Ibrahim Baba Bukari ya oye MPP amanyekuo no bimtrani ya ono ewabu no apoye mantamu edia aposifo Adom hene Inspector General of Police apawa aposifo bi ene aposifo nhwemu asoye mekire CID se wo mu nko na wo mu nkokọ ya asem no nhwemu yie se ne Adom TV Badwam kase na ha na bema kwan na no pay ye DSTV ye da se emre ni adaje wode maye wadaro makan ye ho na ye for online stories no ne
the bon krata de no entoso yenche yakwa basisia.